U ovom brzom vodiču pokazat ćemo vam kako postati IB. Započnite tako da se prijavite u svoj korisnički portal. Kada ste prijavljeni, otvorite karticu zahtjevi u izborniku, a zatim odaberite postani IB. Ako vaša KYC verifikacija još nije dovršena, možda ćete prvo morati završiti taj korak. Nakon što vam profil bude verificiran, vratite se u ovaj odjeljak kako biste nastavili. Zatim kliknite dodaj. Pregledajte detalje zahtjeva, a zatim ga pošaljite na odobrenje. Nakon toga, naš tim će pregledati vaš zahtjev. To može potrajati do 24 sata. Nakon odobrenja, u vašem korisničkom portalu pojavit će se novi odjeljak partner. Tu ćete pronaći svoje IB alate, opcije kampanja, referalne linkove i praćenje klijenata. I to je to. Kada odjeljak za partnere postane dostupan, vaš IB pristup je aktivan i spremni ste početi koristiti značajke Stoic FX partnera. Ako vam u bilo kojem trenutku zatreba pomoć, obratite se našem timu za podršku putem idgeta za podršku unutar vašeg korisničkog portala.